Motha Yakarwi IPFT Bana Romphai Kha Kubai Lam Thawo Tipra Motha Yakarwi IPFT Bana Romphai Kha Kubai Lam Thawo Tipra Motha Yakarwi IPFT Bana Romphai Kha Kubai Lam Thawo IPFT Long Din Fairik Shal Fairik Titi Edisi Chongmaribo Ganaragino Faika Ahakeno Hasteni Lukurokni Karok Bahino Upla Chaplano Chalai Tongka Atini Mangplikaisa Kasawi Faika Ompi Exolisnong Assembly Bishingo Not Omorpur Division Party IPFT Seso Oncol by Ringhorjak General Meeting Hine Ajagono Tini BJP Tipra Motha Yakarwi Tini IPFT Bana Romphai Mani Seso Oncolni Lukurok Plik Kasawi Faika Tini ni IPFT ni Bana Romphai ne Lukurok Ongkha 30 Family 77 Butar Tini IPFT ni Bana Romphai ni Rok O Seso Oncolni General Meeting go Thangi IPFT ni Bana Romphai ni Rokno Lamsogika Ompi 41 nong Assembly ni Block Chairman Sindhu Chandra Jomatia Tei Logiwo Thangi Sogika President Jusodarani Jomatia North Omorpur Division President Binay Kumar Jomatia CHC Member Hobi Chandra Koloi Party IPFT Ompi Oncholni President Agonmanik Molsom Akosongrok Thanglaino Tini BJP Tipra Motha Yakarwi Phaine Lukurokno Lamsokjakha Tini belaikana khatong thawo tini seso dol committee by jogalijak party IPFT kaisa committee holo kaisa panda o pando kaisa sung tini TMP ni tai onira party ni yakai phai tini 77 butar IPFT o joini rokha boni wan soma khub kaham bon bang angbrono ani khabai khubai lamsok nakha tai financial ni buskango party IPFT je nahar mung boni wan sokma kubai kathar khiching tonga khlai abo kabangma borok phaine hinai ano phone khai tongo boni bagai asa khlai chini party haward nai tai buskani je sobaba hani chini andolan buskango tai ba agok nai